he tiang thil hi tun hma in ilang mungai lo mai the a chan chu Sodom le Gomorrah dik tak hi aum na hmun rindan pahnih aum thei wang ani pinfian a sang sang te chui chian na tun tu ma hian kan nei don ani numera tuipui albul lok atangin bul han chan don nila kumsang hasgo somni pali khan archaeologist Dr. Albright chuan Dead Sea bullok chimlama numera hi amuchuaka aram leilung hi akhoro hleya thil engemoni tak thleng to angin a ani zirchinaril zok an nei nuin atoba chuan helai hmun hi Sodom le Gomorrah hmun dik tak ani ti a re chuak ta ani tuipui chim chin sangzel chuan khopui cheto chu a khu bo ti a re chuak ani kumsom sari panga liam hnuwa papakhat ron wai chuan he zirchian na hi a chun zom le boka ti chuan sulfur ball tam tak chu muntin maya amuta a mak adi khop mai sulfur tanga siamani ti engtin ngen riat zo na inei mai the ron wai chuan he thilmum hi Knoxville laboratory a hona te sanita a an riat chu tak chu he bola 95.72% chu sulfur ani ti an sheta ani numera hi tuna zukto bonita la sulfur ball hi muntina imutheyang archaeologist Joel Kramer chuan nikum khan te sanei vela thoboka tin Christian YouTuber Timo Salipoin mi pathumin tes an nei hian engthil nge thlengda le he brimstone hi meya an hliau hian engtin nge aom tak brimstone hi dictionary a in ani chuan a hrilfiana sulfur ka thloti ainzia kang heta tak hian a chiang hle sulfur ball hi kovel pumpuya zong mala numera ti lawa chuan motura omlo ani chuan kovela thil thleng voi khat pathianin Sodom le Gomorrah ashemna wang khan heng sulfur ball te hi elai hmuna hian awmta emni don pinfiana dang pakhat kan en le tur hi sulfur ball makta doi tam tak leihnoya thua sang sanga ai phumba ka hian elai hmun zong zong hi akang vai vek nihin alang lungdum muntina awm veka chok ang tak mai varvek chu muturom bok Israel ramlowa chuan hetiang thil hi mutura omlo ani heng mei vap noya hian ron wai chuan gold dust gold noi amuchuak le boka boruak salutukin heng gold noi te hi siam ani lung sang sang pecha neya omte hi thermal ionization wanga in siamani an ring achan chu atom nasatakin he thil satak hian achar sawang ani chuan heng thil zong zong te hi a khai khom na mumal tak aum them le sulfur kang wanga heng thil te hi thleng ani si chuan tlang kang bula po mu tur omom tak ania nimasela helai huam chunga hian tlang kang report pakhat ma ala omlo ani ma se bible Abraham le Lota Sodom le Gomorrah chanchin hi sakhuana le namin kumsang tam tak chung anlo ring toa tin ring lo mi te point adik lo na tun thlengin an la zong mu thei chung lo ani kumsang hasgo somriat khan Walter Rush archaeologist sakhuana chanbik nei lo University of Indiana thok chuan helai hmuna hian zirchian na thokin alai chiam toa pinfiana sang sang te ain hnuwa ama nge po hian a soifiana omchun chu bible mi ani thu atarlang ani ron white le midang te puin numera hi pathian semna thlenna hmunani anrin na chan chu aram hmun ma inrem dan hi ania natural ani tholai hian tunma lo cheng to te ni na athup tel tho bok ani endirnan lungom dan hi
90-degree angle ania building lo ni to om takin ron chuan hei hi manlai sphinx ani aring tin hei po hi history a kan lo chiar to mysterious secret ani an ring bok rona soidan chuan heng lai mun zong zong hian pathian sem na an lo tur to ani aringa tuna kan en mek te hi ama chuan pyramid ani an ring bok mi tam takin numera hi Sodom le Gomorrah ni an rin lain chen khatin an soi sela mundang zok ani an ring hei pe hi chuan fin fi na rin tlak tak anei le zual kumsang hi pakhata khan Dr. Steve Collinson archaeological khovela thilmu chua lian deuh mai anei Sodom le Gomorrah chu numera aumlo hatia Tel El Haman Jordan Roma aum zok ni hin atar lang ani Dr. Steve Collinson alai na atanta a ti chuan leinoya chuan ancient civilization bo thu ta chu amu chuak ta ani ati masak ber chu khopui chung ber changa noi ber chu zirchian na nei turin ma alanga la ti chuan 2x2 meter probe chu leichunga ada thata a engtiang chia thuk nge ti hriat ani theinan Iron Age a thlenga Bronze Age po a thleng thalea ti chuan heta hian manlai mi ten an siam artifacts chu a hmuta a luma siam notung glasa chei chu a hmu chuak ta ani hei hian ngai tu na tlemin ati thui dewa a chan chu glazing glasa chei hi kumsang khat edi nuwa chau man ania Sodom khuwa ti chiat ani nu daya khan Dr. Steve Collinson athil zir chen mek chu artifact thar amu chuain ati boi thu atar lang ani mase achien pain amu vele eno tung glasa chei hi mihring chei ni lauti a heta a he hi chini tai tani ti an hrethiam ta ani chini tai thiam je chu hil engemo glasa changta soina hania 4000 degrees Celsius a hem ani chuan tiang hian a chang thei ani an soi fi han chuan asteroid in thaler deng ta se he tiang thil hi a thleng thei ani an ti pot chu lepa te sanita a Bronze Age hun lai mi ni ti an hreta a tin sign pakhat thil puak satakin a fu ti an tarlang bok hei wang hian Dr. Steve Collinson ngai ven a hlo ta hle maya zirlai som hi pakhat ani ta a anni po hian Tel Hamena square kilometer zalibia chung chu asteroid in mikhapkar chungin anoi boni an ring ani Dr. Steve Collinson Tel Haman huam chung hi kumsom ni don zirchian na alo nei to Steve chuan leichu al zia ar he chuaka manro tam tak tuiral am chuaka tin chi atam hle bok ama le atim te chuan Bronze Age hun laya pot sang tam fe an mu chuak ani hei hi saddle karn hania bu her dip nan an manga maktak main bu fangkang an mu chuak ani ti chuan test nei turin an lata a carbon 14 test nei a result an mu chu tak chu he bu fangkang hi kumsang hazaruk som nga ami dai to ti an hre chuak ani kumsang hazaruk som nga hi Abraham ate hunlai vel chi chi ani tin abul vela tlanga te po fin fiana dang mu tur omle thobok Steve le atim ten brick bung an muwa thilpuak lian takawanga ke darani ti chiang takin an ria hei hi in chung building zone nen ein mil chi bok heng thil zong zong te imu hian iril ruwa enge ongta le Bible a chuan kumsang hazaruk somnga BC hi ahun lai ania Dr. Steve Collinson omna mundik tak ashepoka lota le Sodom le Gomorrah chanchin hi Bible baka sakho dang le lekhabudanga po alo omreng bok ani heng thil zong zong te hian pathian shem na rap thak tak hi a thleng chiang hle ni ti atar lang ani
ole kha Sodom le Gomorrah khupui pathianin shamtak chungchanga ngai dan pahni aum na hmun anei dan chungchang kan talan thei chu ania hemi chungchanga hian khoizok khinge dika irin vele ingai dan comment section lama milo share tir ve do nia